TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Siungamite saa 1:30 cia wio wa masani ma Abeleka ya umiloni wa suana ni masaa mailu makukwata Vilingi wa Mauvoo muthanyani wa umuthi wa kwambelilia wa matuku miongo ili na imwe mwini wa thanthatu mwakani wa ngili ili na miongo ili na imwe ndi uthocha kona yonthe vala wende na kwelo la kisese wivata muno nacho cha Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba ile mbeta ya Ukamba ndini wa kaunti ya Kitui Masaku na Makueni na kona yonthe vala ve Mukamba nondo twikuvikia vonthe vala wi mwanda museisia kalivu ngotande kila chedwa cha kiteka muthanyani wa umuthi twende na kunenania kwisela mitandao ni yetu vala ndini wa Facebook ni Mutongo TV ndini wa Twitter ni @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku na ndini wa YouTube Mauvoo ano makwate vau imwe kwa imwe ni Mutongo TV official website ni www.mutongotv.co.ke namba yotuma ni mukuvi ni ile 3915 nita wa Erastus Kithuku wa nzomona ni nake Sharon Ndinda na ni amwe kati wa ala ni kumbanisye ndini wa Vilingi wa Mauvoo ala tukumbanisye ni vamwe na Kamisena wa Makueni kukulia ene ndimati ya mia ya kusi ya corona. Muvia wa mawidhi loko Kitui no kuambesha wenzi wa mavia malato. Aimi mama konge kibwezi kwa dhana kuende ya na wemi osu. Via ya uiti na usese kukulia makanisa mati ya mia ya kusi ya corona. Mohamed Mahalim ni watu ongwesia chadhi cha kuambiwa kwa kampeni ya kusomethia ndoa iyulu wa uwe mwisio wa corona. Uyu kakavinaka kaunti ya Makueni yithitwe yandikithia sieko nini cia uwe mwisio undu ula uwetekana ata withitwe uyumana na enenthi kukwatiania na serikali na kwatia miao ila yikitwe ya kuokitana na corona. Caleb Chalo wa Mutunga nutumbanisye ngewa ino vala withiwa atwaisya unenania wa imwe kwa imwe na Commissioner Mahalim. Ndi ya Makueni ni awetekana ta kaunti imwe na ila ithitwa imu Stalin wambe kuokitana na uwe mwisio wa corona. Uwa ikithio ni County Commissioner wa Makueni Mohamed Mahalim nthini weseso ya kuvingwa kampeni cia kuthuthia mwene nthi yulu wa wau eseso ile ende ya maofisini ma County Commissioner va wote matunda ambaye tunasema we are able to minimize mambo ya COVID-19 pandemic katika kaunti hii ya Makueni. Ngwatanio ya serikali ya yulu na ya mutiuko kana county government ovamwe na ene nthi mama Makueni kwitha me ewi ni maundu la County Commissioner Mahalim waweta tamoma yetete kuolekanga kwotalo wa andu ala meno wa corona. Leo nilianzisha rasmi mambo ambayo tunaita COVID-19 Community Sensitization Campaign ambaye nime flag off ama nimeanzisha rasmi gari ya watu wa information Kenya News Agency ikiwa watatembea katika kaunti hii kuhimiza wananchi mambo ya coronavirus ama COVID-19. Kaunti ya Makueni, nataka niseme kwanza shukrani kwa Mwenyezi Mungu, na baada ya kushukuru Mwenyezi Mungu, ushirikiano wetu kama serikali kuu na serikali ya kaunti imeweza
kuhakikisha ya kuwa tumepiga vita dhidi ya COVID-19 katika hii county. Leo mfano, kwa furaha kuu, we have only 3 active COVID-19 pandemic cases. Only 3 in this county. Hatupigi kifua kujigamba, lakini bali tunasema shukrani kwa Mwenyezi Mungu, na pia shukrani kwa frontline officers. Mimi nikiwa mwenyekiti wa usalama katika hii county, County Security Intelligence Committee, wale wako katika county ndogo, assistant county, deputy county commissioners, assistant county commissioners, chiefs and assistant chiefs, na ndugu zetu katika sekta ya afya. Zile kazi tumeweza kushirikiana ndio imetuwezesha kuhakikisha we minimize cases of COVID-19 katika county yetu. Utalo wa ma corona alama ikithitio makueni kuma matuki 13 ma mwezi wa katatu kufikia vauwe wo ni awau ngilio mwe yana yimwene 15 na vala kati wa utalo wo awau ngilio mwe 93 ni alama kwati 20 wau wo kuma va makueni ndini wa kitatu kita local transmission. Kwiyo makueni ni andikithisia wau atatu mawauwe mwezi wa corona na wengi mahali mnewa ikithia siku mbingi tasiumete vakuve na lelo munene wa momba. Tarakimu, lazima niseme ile kazi nzuri imefanyika. Kufikia wakati huu Makueni, tangu tarehe 13 mwezi wa 3 hadi wa jana, tumekuwa na watu 1115 ambaye wamekuwa positive kwa mambo ya COVID-19 na 1093 positive cases are local transmissions. Imeenea katika kaunti yetu. Positivity rate ni kama 6.7, around 6.7%. Recoveries watu karibu 900 kufikia sasa, na tunashukuru Mwenyezi Mungu. Na zile areas ambaye sana sana tunashuhudia mara kwa mara hizo cases ni along the highway. Mnajua, nataka wakazi wa Makueni na Wakenya kwa jumla wajue, Makueni this county covers 234 kilometers of the Mombasa-Nairobi International Highway. Kavindani ka musumbi Uhuru Kenyatta ukwikwatio kutambuka isione sio kambani mali mnewe kithia kana mitatatala ya kwisuvya na wau wa corona ni kwenda ya nakwiki wa vina tanzie mwe ya kwikithia utala undu na ongeleka. Wacha tuongoje rasmi kuelezewa ni lini Mheshimiwa Rais atakuja. Amekutana na viongozi wa Makueni na wengine, na mimi sifati yale mambo nimeambiwa katika social media. Sifati mambo yale ya social media. Nitaelezwa rasmi, Commissioner Mheshimiwa Rais atakuja tarehe fulani, na visit ya Mheshimiwa Rais haitakuwa siri. Ni kitu ambaye tutaeleza wananchi. Tutashirikiana na viongozi kuhakikisha ya kuwa watu wamempokea kwa furaha na changwe. Lakini wakati wa COVID-19 pia tutaweka utaratibu. Tutahakikisha kuna utaratibu. Kwa hivyo kama waandishi wa habari na washikadau, nitasema tu, we don't speculate visit ahead of state. Tutawaeleza ukifika wakati wake, na tutaeleza wananchi Mheshimiwa Rais kulingana na hiyo mpango wake ataweza kufika wapi na wapi. Kuma maofisini ma county commissioner va wote county ya Makueni, nde ripoti ya Mutongo TV, neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Tuma kauntini ya Makueni imwe kwa imwe nginya kauntini ya Kitui, vala minister wa mawedhi uloloko na utalii kauntini esu Patrick Koki ni wasi muvea usuno kwethiwa uyekithia kana atandithia makwenza mavia malato na uthui ungi ulawi muthangani kauntini esu ya Kitui ni makuka na kutwaisya wenzi usu na ula ukutethia enende aingi Kitui. Otondu Lina Musangi ukuelesya ni kana Koki ni wakulia ndongo isya kiuteti siekithia muwo kavinda katu elekera unyuvanini munene mwakani usu twathi wangili ile na miongo ile na ile. Minister muveani wa mawedhi ululuko utalii na mavia malato kauntini ya Kitui Koki Musauni waleise kamemeka mivango ila muvea wake uvangite kuendesya yulua mavia malato. Koki ni waise kana serikali yenda andu matetheke kwa mituki kwisila mavia ni malato ila wekezaji ala maende kumanza makuka kwenza mavia nitwendesye mivango ya kumba umbania ma investors na kumanya ni chau kila chiende
ni kwithila ni tukwenda o kwa mituki wise kwithila ni mambisia kwikia factories cia ngaliko cia mwingi north wise ithila bena factory ino cietwa Kilinga cia kuthia mavia ma limestone ano mathia asimiti kwa kuya Kitui South kwi mavia meta wa iron ore ala maseuva cia siuma kuya Kawala kwi mavia ano malato meta wa gemstones ni kwithila tuyenda andu maitu ithile ni mambi otethekanga kwa mituki na nundu wa kwithila corona ni naitie muno na sectors mbingi cia serikali ona private sectors ni mana vingie mawia na youth yo yitwemeta paka kula kila vandu nicho kitumi governor wina mubango usu wa kwenda consolidate factories ino cia mavia uthi wa mavia malato nikembwethile ciana citu ona akina mama ni makwata kindu chocha kwitethecia ingine waise kana andu mandwa ni makwitho mustalin wambe kutetheka kumanwa na wenzi o vena policy ikwitwa local content ile na vitukizwe ni National Assembly na policy isu inene ayulwa kila pandu factory yekiwa ya kuthia mavia malato enda kana mwenenzi wa pau ethia ni vandu ta mwingi north wise kwithile nenzi ma mwingi north ala matonya kwithia na loli sio ni manengewe kipaumbele anake maitu ala mevu ni manengewe mawia moteleva ona mawia watchman ni kembwese kwithila ni twaendea kumangro na kumatonyithia kwithia na kindu muvuko especially ivinda ino ya COVID-19. Minister uo ingine ukulise ndongo ile sukita kuite kivila usakuwa nini munene wangilile na meongo ile na ile sikatumia muika nai kwete nduthi ni tukwenda kunenea muvoa mugo na kutangasia mugo andu maitu na especially ndongoi ila siokite kwitia kivila ivinda ya 2022 wese kwithia sina misuse anake maitu ala matema wia ni nundu wa amwe manavingiwe mawia nundu wa manavutiwe mawia maolo mawia ni nundu wa COVID-19 ni kwithila manengewe kindu kititi nimetonya kulua nduthi kula kwindongo ila ingi na ningwenda kumiokanyo tomwe katika ministers ma county government ya Kitui county ile tongo ni excellence governor Ngilo ni kembwa ndongo isitu wese kwithila sia kuna siasa sina mugo sia 2022 na mwenezi wa Kitui akatambwa ula mutongo inu kokino mathuthi cia kamba makwatane o kanye ndongo ile sikuka ikwasa kana cia tumoni mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ingine waise kana ndongo isi sekwithio na wenanu wethe kilangaliko ni wakilishitwe kilangaliko wise kwithila kila nyomba no kalila na ngukulia ndongo isitu wise kwithila ni twasisi nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingi othilone wa Sua kaunti ya Kitui Nelina Musangi tukwanengea na twesi okethia kwa kauntini ya Makueni vala aimi mama konge kesioni cha Kilungu Kibwezi ya udhuloni wa Sua kauntini ya Makueni ni maasene makwende ya na wimi wa makonge mayelesi ata umatethetie vanene ona uyovo ni kana aimi ni mayelesi atho wa mumia uta utheete muno vala oingi makule serikali imake kampuni wa makonge kesioni kiu mwandiki witu wa Mauvoo kuma Kibwezi kauntini ya Makueni Kennedy Mulinge na ilivoti kwa ivinda ya sayu emisioni cha Kibwezi lai kauntini ya Makueni nimethetwa mayeka wimiwa maleo tanzia imwa kukwata chawe na kukilea ukwati wo kumana na kuta kilungu kina cha masiao mamaleu ufathokanu na kawaida aimi ayo ni maekete ni mae na kuambisia kwika ni maya mumea wa ikonge ni mana ile kuoneka yekinita muno kisioneke kumana na kini ndaye yatu sia kwa kilelo ncha kuthiko kumana na amwe maimi na alama ekete ni mamaleu na kwikonyana ni mae ya makonge kwiwetu misio sia kosa itambia ye chalo chakwa kindo ye imwe kwa imwe mbakangaliko sia Kilungu ile wodi ni athange kauntini ya Makueni valango manie na amwe maimi na kavidani kuma mbele situ misia kwa mbisa ni mai ya ikonge kitumi kilo cha tumie na mbia kwa meno ya konge wazira angaliko yethio bakanere na munda wa dua na miaka mingi ndima ndio na dua yoka iketha na kwa mbemba ila ni bandite ivaluka ile ako cia kindu agumana na kitumi kuni chuna cha tumie nenda kwema ikonge na nondo ndaende yeta manana na dua wethia ni matu ya tukai makonge no matuwe yunetha nende igwa muno kunya na liga wemine wa ikonge na kubika yune yo ne ma ikonge kila kisia zukumia kwa mbicho bandu wa makonge ni kwithwa kuyua na ona twabanda tikitha yu nona makonge mo member akubanda nundu ni tutesa tukawaleu tukawaivia school fees
na mahitaji ma misi maingi tutumia makonge. Nene ndio mana kana uimi wa ikonge wi vaita na wone wo songi olongwa atie kuma kula kwi IMA. Ikonge yendete mbua nini. Na kuma na mbua ezu nini ikonge taima. Neno nte baito ayo nondo ndiambia kweme ikonge tia inakana ke secondary school. Na kubikabu o yune numeti sia na itatu sikete form 4. Na actually last born wako yande form 1 na so mtane ikonge di. Kusila makonge ni aya paipata wa ubanda liunundu imbuya mbende bo na wabanda ngabanda makonge ne sananzela ya ilite ina ile kumya mbesa sio some dia bo na mbesa yako waliu no dia ni muyani ota mundu longa yakumana na usungio o IMA ne meyomba nite kuvanda memea ingi kana kutia oimi o wa makonge paimu meonge ni kwa diti kwesa kwa kana na gunundu na sisia myakela ni kala baba myakela mingi ne la yasua na mume wala bangite kwendea na ubanda ni konge konge ni yumisi anu ni bandu bayita nwekete lambua na ila yete lambua puntendin no ingie tubuli twagwetha wina twili no twisaga sikala kebu jui konge ni oje mbanu ndu ije miawa ikonge ndo banda ko reserve yenda wa kila twikano kukwembe utuka transplant nyake zute kumiyukite nyita wadika banda mbemba ona ndengo ndibanda nundu baikindu kika siuma sio bunde indi konge niyo it is kala ko nundu esua ne bio ne konge ye wasu ayu vaisi anywa na kithito kila IMA mekia ovandini wa makonge mathawala mawea wa makonge anamo tima kwendesya towa we konge nduna mbobi ya kiwango kisio kila ta ile kwasya nite kwete towa we maana nundu last year but one ila nile kuteka konge towe bando emana chingi nana na this year ne mana the is ndise nundu wa corona wikuo kana ni chao ya the yoka mawethe amewa kabando ka matu 27 kwa chingi thandatu wethe ithita kulima nite kuona chuno changamoto we mini we konge kavindani ka musumbi wa Kenya Uhuru Kenyatta kwitwa kwitha itambukele mbetani ya ukamba wetu no umene IMA mamanthe we soko wa makonge vala kavindani ka umenda kwambisyo kwa kithi cha makonge kisioniki tumanthe we soko asa andu maithio ya kibwezi mbua no ndiwa anesa na makonge ni twetikile kubanda tika manthe wa soko ukethie konge itu ne kuwathoa musyo kana tika manthe wa andu mundu utona kutu ya fiber endabe undu pekwa paka mandwa machine ito no kunia makonge muundani tikata kilo niwongo na tono kwata baita munange ikongeni makonge ni mumea musyondi eri no tui netiki akokopo netonia na muno eri ila ithengeanie na kibwezi sionde ati ithuthia sikali ite ithuthia ibana makonge niketha itinani etha sikali ni tonya imande factory ya kuthia andu a makonge na kwanzie mukanengi serikali kethere na umu wandu ala matwethio ji nundu makonge ni mbesa oingi ni makule matengio kinando cha IMA momea utanzia mwa kukile kwatiwo na kusovya mawea kwa andu ala mataingwa ketha nutona akatutengea o kinandu ukethiela mundu ukuima nde unoa muno mundu itu noa ukethio na mundu ndakoma ilo kubanda makonge niwe kukua niwe kwinza na no iwo kama imia ko ndi tukwatia challenge nene ila tukuimia makonge asu ila tu mabanda kunyi nongulie nundu ona kutika la kuingwa mawia pia ndo mekalile aido ni kwa iwani mbesa na mundu ithe na mbesa ni kuandika ndo asume kalite mana kuima kubanda makonge kuna kulia serikali ya musumbe ikatutethesia ni kwitha twimbe muno na ndo la mekalite mana makakwata kindu cha umatethia uimi wa makonge uvwata wewe kwatio kwa IMA kisioke kumana na kwitha mbuye makuna changa na ikongete ndambu ambingi na yomeasia sua ndiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma va Kilungu ila ikibwezi kauntini ya Makueni ninye Kennedy Mulinge livoti ye mwanya ya mwandikito wa Mauvoo Kennedy Mulinge kuma kibwezi naindi ni wona wemi wa makonge vekindu na IMA asumo maasya mekwe makindu kingi kou isione sia ukamba ila mbue itafikanesa ni mwavikiana kuona kana makonge no mekenesa na makonge ni mbesa tuambu yuthi umoni ovanini ninsio kileti twende na kunena yulu wa Mauvoo ala tukumbanise muthenyani wa umunthi kwisela ili itatu kenda imwe itano tukathi vaseka tusembe matukane
maende maaliukite na ivinda na nzeve. Kwi Mauvoo alama itawe ni mawidhi ululuko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali. Kweli kwi wau wita wakuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kuambilelia kuambia saile na nusu siawiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Wati ndata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba ni kwa muthenya wa kuwa kwela na wa kuendesa nyi muthenya wa kwa musiovyo na yu ni na ukethia na no thote kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusi asema we meki wathukani toka mandakana mawiyane matona kututethia na indi kutote akakima yulwa mesa muthenya wa mina kuthela hebu ndebe sienu nenge te aume education nundu ni wibo na ni ukoka na lazima wakwatambeza tumana ndo itumia neza mundu ithia yanda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalange nandu pepe susu wako weba ya musi ute wewe aloni eke wewe mwana akene wosi aloni na kwesa kwepwana yunde seloni na andu yikalane na monesa maka kusuisia nduka nyine tawa Steven Mwamanena ukethia na no thoche kilunguni kicha wiyane wiya wena kwa Steven Mwamava Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Kampuni wa yeye wa Meru Highlands Dairy ni Mutongo itoka usovyo wa yeye ile seovyo va Kenya. Ni tusova se yeye muthemba wa lisha fresh na ila ni seovyo kwa musi wa kuombe na ingi tuna mazpoa ile tonye kuikalami itatu itathuka na notho we lisha fresh kana mazpoa ndukani yonthe ile eva kuvina ku na ingi no kwate yeye yitu kwisila wholesalers na distributors maitu va Kenya yonthe kwa mavombe yangenena ni naitu kwisila nambani ya simu noti muonza ina na noti ile ina itatu na imwe kana ututumia email kwisila info@meruhighlands.co.ke. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Are you looking for a TVET-accredited college to enroll in? Do you want to translate your passion for beauty into a successful career? Linton's Academy offers you TVET-accredited diploma and certificate programs including skincare, makeup artistry, beauty therapy, and nail technology. Our world-class trainers guarantee quality education in a friendly and well-equipped environment for you to join the global beauty business. Join us for the May intake and learn about prestigious cosmetic brands in the world while standing a chance to work for our partners. For more information, call us on 0714 870 037 or visit us in Westlands, Ken Roll Towers 3rd floor on the northern wing. Linton's Academy. Na indi ni saa umwena ndatika miongo 53 sia utukuni na udhocha ingithini wa Vilingi wa Mauvoo niende na kumanyithia. Maofisa kuma muviani wa uima wa mwe na usesei umundi ni mavikiana kukomana na ndongo isia makanisa kunena nesia yulu wa uwe mwesio wa corona. Minister muviani wa usesei wa ndeni Dr. Fred Matiang'i ni wa sekana vata wa makanisa mati miamulo ila yikitu ni serikali ya kusi ya kunyaika kwa uwa corona. Otondo Benjamin Mwaka ukuelesea nikana muvia wa uima wa mwe na uo ni wa vikiana kukulia NND mati miamulo isu ya kusi ya kunyaika kwa ikua ya corona. Serikali ni athingilikanani kuendea kuikithia miamulo yonthe ile nenganitwe ni muvia wa uiti na uima mwene nthi
kukonya kwisiana na uwo wa corona ni atiwa vyu no kana kuovosia nzikayo cia kukutana kunaika kwa uwo va Kenya ainene ava musini lovi ituna kukomana na ndongo isia nzama nene ya makanisa na atongo ikumu muvyano wa uiti. Minister muvyano wa sasa wa nthini Dr. Fred Matiang'i ni wathingilila kana serikali thina uthu na ithaitho vindani vya corona indi athingilila no ngina kila mwene nthi atiye mawaranyo na mioloto ya serikali. I sincerely thank religious leaders in this country across the spectrum of denominational allegiance and spread, because truth be told, if you were to make an assessment on levels of compliance, our places of worship and our religious leaders are the most compliant. Remember that COVID is not something we wish upon ourselves. It is something that has come upon us, and sometimes we are going to do things that are not comfortable. But in so doing, once more today, we have reinforced the idea that this will be in coordination and taking into account very much the central role that the religious leaders and the faith groups have within not only fighting COVID, but within helping our communities to live up to much greater standards, both in terms of relation, both in terms of respect, and also in terms of citizenry, because that is what religion also brings through the interaction with our people. Uneni wa Matiang'i waka vindani kailembeta ya Nyanza na kaunti mwesi ya udhuiloni wa Sua siende kukumbilwa ni kiutani kinene cha kuambata kwa siku sio wa COVID-19. If there's a sector that has suffered throughout since March last year, it's a security sector. We've had to put police officers on roadblocks. We have deployed, national government administrators, chiefs and assistant chiefs, county commissioners, deputy county commissioners across the, villages and communities. We are not doing this. It's not something we are doing out of joy and fun. We don't enjoy doing it. It's just that we are trying the best we can to help each other as Wananchi. That COVID remains a key health agenda. We have close to 176 million confirmed cases worldwide. And when we narrow down back to home here in Kenya, we've had close to 1.9 million cases confirmed here. When we look at our positivity rates, as at yesterday, in the country, we were at about 8.2%. And I'm aware by now we are all sure and have understood that 8.2% is still a worrying metric when it comes to the positivity rate for COVID-19. Onuwe ovo umonde serikali ni ambisi soyakeli ya kumadhuthia NNV ulwa undu wa kuisiana na kunaiki wa COVID-19 kuisila mbumbano unaichwa mavondwani na matangazo tumemeni. Itambia hii ivaniwe kudhengesia uthuthio kwa NNV kana wa corona wiokwo na ni uende kutamba icha mikale ya NNV aingi va Kenya na nthionthe. In this second round of sensitization campaign, the government aims to, one, increase the awareness on the new developments regarding the disease mutation and assure the public of its commitment to contain the disease. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma vamo sienwa ilovi nyenito Benjamin Mwaka. Vilingi wevuva kuya kisuani tuuma kitamba sienekana kamisana wa kaunti ya Mombasa Gilbert Ketio ni wakulia enende ma kaunti isu mati miamulo ilayikitwe ni serikali ya kusi ya kunyayika kwa wa corona. Ketio na ula oingi niwe mwene kivila wanzama ya kukitana na corona kauntini ya Mombasa ni wakani ya kanasi kosia corona ni tonya kuongeleka tuifikia mwaini wa Mwanza. Mwandikitu wa Mauvoo kuma Mombasa Angelina Mose na ilivote. Ainena kavindani kala wambisi ya kampeni ya kusoma the NNV yuluwa wawa ikuwa ya corona. Gilbert Ketio ulani county commissioner wa county ya Mombasa na ulani mwene kivila wa kamiti mwanya kukitana na wawa ikuwa ya corona county ya Mombasa ni wakulia ekalima county ya Mombasa maviki kuatia miya ila yumetwe ni serikali na muvia wa uima wa mwene ndi ni kana kuisiania na wao. Ile nitasema ni kwamba tunaomba wakazi wa Mombasa na wote ambao wananisikiza, tafadhali tusingatie haya mambo ya COVID-19 protocols. Ukiwa kwenye hoteli, wala wa mabaa wafunga kwa hizo masaa ambayo inatakikana.
Ndani ya matatu weka ile social distance. Maofisi hizo pia ziwekwe hiyo mambo ya social distancing na kufaa barakoa. Kitio ni wawetakana kila muthenya takulivoti wasi ikosia andu kukwata uwau wa corona. Vala wathuthia ekalima kaunti ya Mombasa meka avuthisye miao ila yikitwe ni kana kunyaeka kwa uwau wa ikua ya corona kuvikie kuoleka. Ni wawetakana kiwango kia corona kaunti ya Mombasa ni kati wa kilungu kia 2 na 3 yulu waia na aiwetakana andu malea kuisuvia kiwango kiu takitonya kuongeleka na kuwete muisyo monene. Na kila siku hakuna siku hata moja inaenda bila kupatikana na ugonjwa wa corona. Saizi ina range 20 something 30 ngapi, na tunajua hiyo tusipochunga inaweza ikapanda na iende juu hata zaidi. Onavamwe na ukitio ni wawetakana wau waikua ya corona kuyanana na ataalamu ma uima wa mwi tautonya kuongeleka mwaini ukite wa Mwanza na akuli enenthi methiwe memedho. Tunajua Wakenya tunasahau haraka sana. Mambo ikinyamaza ikitulia kidogo hivi watu wanafikiria basi hii ugonjwa imeisha, imeenda na tena inarudi. Unajua vile imekuwa hii ugonjwa imekuwa inaenda juu, inaenda chini. Ina spike, inarudi chini. Na wataalamu walikuwa wamekadiria kwamba mwezi wa 7 ambao ni mwezi ujao kutakuwa na peak ingine. Yaani hiyo ugonjwa itaenda juu hata zaidi. Kwa hivyo hii awareness creation ya leo imekuja katika wakati ambaye ni nzuri hata zaidi na itaweza kutusaidia hata sana. Kavindani kau kitio ni watu la muti ateti alama ende na kutoa isiambumba na usia kiuteti undu ula ni uvathukani na mii yao. Na pia kuna viongozi wengine ambao pia ni kama pia hawaelewi. Kwa sababu itasemekana mikutano ya kisiasa isifanye, baada ya siku 2-3 tena wameifanya, wameisahau. Na hiyo ugonjwa haibakui viongozi, haibakui mwananchi wa kawaida, haibakui tajiri, haibakui maskini. Kwa hivyo naomba kwamba tafadhali tushirikiane ili tuweze kupigana na vita na hii corona na tuweze kufaulu. Kuma uwa ikua ya corona waambia mwaini wa 3 mwaka muthelu andu alama vikiete kukwatwa ni wau uva kaunti ya Mombasa ni 12,331 na umwe. Alama voete ni 11,191 na 91. Alama kwite ni maana 335. Alama kwa atete nzanzo ni andu 35 na maana 911. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Twitiana nake Angelina Mose kuma kaunti namba 1 tuthi kaunti namba 16. Utumi wa ndawa cia kumila ni withitwo wikinyie muno sub county ya Matungulu kaunti ya Masaku undu ula wanangite iliko cia andu aingi ona amwe kuvikia kuwa nduka ni kumana na kiu vala yu komanda wa Maskauti sub county isu bwana Paul Mutesia wambesie iseso ya kumatethesia alama likite ndawani cia kumila nikenda maikane nasio. Boni Mutesia na mwandiki tu wa Mauvoo kuma isioni cia Kangundo na Matungulu. Utumi wa ndawa cia kumila kuya mwikano wende na kwikathia kilangaliko na amwe iliko sioni siende na uthuka na yu utuini wa Kanzalusa mkaundini ya Matungulu ni twakomana na umwe ula wende na utethesia amwika kwisyokia na kulikanziani ila cia kwela itino wa kwithwa mituyo ithukite ndini wa utumi wa ndawa ii. Kwe andu maukie makola lazima kuputiku soko ndioso usu ndindili nake ni na 1 on 1 ni nake ngina aisa uba ndimo twa hospitali aisa uba woni usu wokie tene lakini yukuma last year nondo la corona ni nokie wethe yutu inawia makanze mabingwa na kuinawia yu inde yu program na miambia nesa no seone kana na obabe polytechnic ndino we polytechnic neki e program isu ya rehabilitation kutungi yandu manduka alama kule skulu onala yu masia me university ni na wanafunzi ma university manyure ndawa makapita kiasi na ndwasu yu nini matwa kliniki nangine na seo na makasioka skulu kwa hiyo ndo na wambete lakini yu kiba kanisani inaambia mwaka muthelu ipinda yako corona
mwene malea masukulu nangi ilikosiwa kwithiwa sinthuku nimethiwa matonya kukilia nduthi kwa mituki na kuambia kau indi wenu kutunenga ngewa nguvi undu ulikana na andua angi nimethaa au aweta me akali nundu ni bidi ya ni ome makwa ni mamamba ni ome makwa mayu kwata mundu niti mwobana cia etha ni mundu wina vinya tikamwobania na niungali yakwa timukuana jo ngina sibitali akayembe akabingiwa bamile kana mayumwe akatungiwa yu amina utungiwa atha gwoka ku tira ne binda ende yake jukumu kumusovia ngina coke nomo kiliko kite uthukumanesa na siumbanga sitha siende na unina indi we nutumia makivu kunewa mwanya wa kulikana na andua kenda kwisuviana na miso ila itano makwata ivinda ila uende na umasomethia pa nina balua ila cia chief mundu etha ni wa nduka mutwe wathukie na mbao mwe amune wa balua chief wenyu na mwana wa balua ni chief mwoka nake mwoka no balua nundu mundu ucio ni ili nake ba ni ukuia ba na ni kwata makwani no ngina mwambetha na balua chief na kana nuka ene ula waisi nuka no ni chief kana ni ndakitali mo balua mwamba mwete avulanite masomo make me mwanya ovamwe na uiti ni wikithasya kana awau ala mena thina wa iliko ni manywa ndawa ivindani yila winamo na ingi kwikithia kana mavika misini andu mo ni mamasovia kenda maikasio kiwe ni thina wa iliko ingi ndiao na mundu wi negative kana wiute na wiwaniu nundu yutaju area nino na mbio tethia na area eno ni na andu area eno for example ni na andu area eno ni na bisa nina sio cia andu area eno mai maukie mathukia ene avia yathuka na mundu akoma soko na nimegwa amu mesa kundwa mundu waiba akoma soko mundu akoma kulelo na ni waseubie megwa amu ndia sewa mundu wina negative attitude kana ena woni muthuku yulu wa program ino muno yukundwa itina wa kwithiwa atethetie andu ingi yu andu ingi ni mamwikia nthini wa uthukumi wake na mwika ingi mekala vakuvi nake mayenda kwikala nzia ila ciailite na maetethia alangi mena mathina kivathukanyo na ose aindi dimwala uyu enuke musi dimwetikilia enuke musi musi jibu na mondi misi andu ma musi mwao kana ni monie mundu ndu tinathenenje nake kumwobania kumutwa hospitali na nuvoie nenyungamie mone wanyu ndawa na muno ni wabona nundu andu ama mito mithugua atavuni ona inda wanywa no mana nukumuthokoa maundu makimikalile ni maende na kweta na mwika ingi maende na kwanagikia nthini watumia ndawa cia kumila na cia kulevya amwe mathukite mitwe nangi maende na kwasia miendeleyo yuva ayungi ni matethekete na maende na kuona nzesio iseova Vilingi wa Mauvoo kuma utuini wa Kanzalu nitawa Boni Mutesia usu etawa Boni Mutesia na itu yuma ukamba tusiokethie kuya kisuani kula kwi mwandiki tu wa Mauvoo Angelina Mose fala kutuelezekana Minister Muvyani wa kisomo Professor George Magoha ni watambuka kaunti ni isu kufikiana kuvingwa muvango wa elimu scholarship program awards na ula ukutethesya amanyiwa ngilikenda kuma kaunti ni ya Mombasa na alame uthima skuluni ma sekondari Magoha ni wansekana muvango u onomono wetethesya amanyiwa alama umete misini ila mevinye. Minister Muvyani wa kisomo Professor George Magoha ni watongo SSSU na ilani ya kudhuima amanyiwa alama kutethekana ilovia cia kisomo kuma kinanduni kia kisomo kia serikali tanzia imwe ya kuikithia kana amanyiwa ni makwata kisomo kia ilu. Magoha ni wawetakana amanyiwa ngilikenda ni mama kutethekane mulati uwa elimu scholarship ula uvani tukumia utethio kwimisi ila yena amanyiwa maneki yenesa na alama tena ukwati. I'm basically following up on the instruction of His Excellency the President, who instructed me to ensure that the elimu scholarships are spread to the slums, and I should further ensure that the samples that are in the slums are the children that deserve the scholarship. As you are aware, this scholarship is for 9,000 odd children. Katiwa amanyiwa asungili kenda ngili itatu ni amanyiwa kuma isioni sia isaki na alama kufikia kutethekane mulati u. 3,000 of those children are supposed to be in urban slums and informal settlements. I have already been to other areas like Kiandutu. Today I'm here in Bangladesh
And of the 3,000 children, 62 of them will come here from here in Bangladesh. I have been thoroughly satisfied by the manner in which the Equity Bank and the government have gone about identifying the children. It has taken me quite, you can see I'm sweating because I've been going right deep into the residential areas of the children. Magoha ni wathokia amanyiwa atatukuma kisakini kia Bangladesh na ala nekatiwa amanyiwa ngili itatukuma isione sia isa kivaa Kenya na ala metelete kuthi skulu sia secondary na ala makovikia kutethekane mulati wa elimu scholarship. The 3 children that have visited this morning are thoroughly deserving, and I've found one paradigm which must be shifted right now, that once a child has won this scholarship, the onus now lies with government to place that child in a suitable boarding school. Reason being, the government already pays everything for the day secondary schools, which are 75%. Niwa watakana ta serikali ni makuikithia kana amanyiwa alama kutethekane mulati ni makuvikia kuthi skulu sia ukoma kana boarding schools ni kana mafikie kukwata kisomo kila kiailite. Therefore, we are going to ensure as a government that all the children who land this elimu scholarship shall go to boarding schools where everything is catered for, including school uniform and transport. Going forward, today I will be here in Mombasa for a while, but on Wednesday I'll be in Kisumu. I want to do another sample there and perhaps end up with Witemere in Nyeri. I think this is a very transformative thing that the government is doing, and we should make sure that only those children who deserve to be awarded scholarships are given. And Kavinda niko magoa ni watakana ta kuvikia kukulia Musumbe Uhuru Kenyatta kiemia unakosa matambia mailu nikana kuongela namba ya amanyiwa mavikie ngili miongo 3 tu kwa kilungukia miaka 4 nikana mavikie kutetheka. I'm going to persuade His Excellency the President to authorize that we have another 18,000, 9,000 for next year and 9,000 for the following year, so that we have a whole 4 years of elimu scholarship cohorts, which will then be helping about 36,000 children from poor backgrounds. Nikana kuikithia kana amanyiwa onde alama nekie mutiani wa KCPE ni mavikia kuthi skulu sia secondary. Professor George Magoha ni wavikia kutoa iseso ya kudhuima amanyiwa alama na vikia kuikanesa ndini wa kisakikia Bangladesh ila sub county ya Jomvu. Amanyiwa miongo 3 na ilikuma kisioniki ni makuvikia kutethekane kinandu kia serikali kia kisomo. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa neta wa Angelina Mose. Aya tuma kiswani kula kwi mwandiki tu wa Mauvoo Angelina Mose tuthi matukani na nizio gethetie kavina gateka sana Mauvoo mbe angekundu katete kuthi vasa nondo vandeni wa Mutongo TV Vilingi ni wa Mauvoo nivo umanya Mauvoo kuma kona sionde ilembetani itu ukamba na ndi ya Kenya iyonde tukathi vasa nizio gethetie. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana nonginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mabetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema betio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utobwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila mubaka. Wewe nipige picha haina sita. Utaona utusi yote. Tukomane kilungu necha osili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia weo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa.
wimi wa ng'ombe cia yeia thini wa kilungu wasia wa mwimi ingi nona guciia mukeka wakina mukeka ucio ukomea tumena ewa ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena pa outright in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda kwabaluka pyo Unaona kwitha imonda flat muno kwitha ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kumithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolelia no kitungu kibandao ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe mazindula sembesa ni mazindula sembesa wasia wa mwimi. Hello. Uniona? Si niko pale angalia nyuma. Niko pale si unaangalia nyuma niko pa Uhuru Park. Uniona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Umeona sasa? Umeona sasa kuja. Kwa task za tuni ya Raila Uhuru Park. Tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 ile itatokenda kwa nyanya imwe. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Kalivo ingeni saa ilina ndatika 18 cia utuku tulekendeni wa Vilingi ndonyo atandithia musieni wa masako ni mavikiana kwenda metikilwe kutumia soko ula wa kiwe na mamilioni ma mbesa ni vengi wa ndesio ndekana wa the bag mayelesia maundu ma uteti tamali kilele soko usu na ula wa minie kwa mwaka umwe muthelu onoyo uvo ni kana Daniel Mwangala no kuelesia governor wa county ya Masako Dr. Alfred Mutua ni waisi serikali yake ni wito wa atandithia asu na yavikiana kwiya ya kana utandithia wa wholesale utungwe sokoni wa Masako kuma kesioni cha mavivye. Mulati huu wa soko wa mavivye na ula wataiwe ni vengi munene wa nthi yonthe ni wakuiye kimanza kinene cha mbesa kuminukilelwa. Na alama na akie ndiye sei pengi kana ni ebela ya akie soko ya akie na ye kanesa nundu ino biwe myaka 5 nundu wa soko wiba uyu ditetea withie soko iwoka bakubi na wakwa soko mzeo na yu unokiona vela ou undu ndesi katika Machakos County paisoko wiana toyo ulani wangaramiwe ni World Bank na mpeza isu university wa inje ito nosi kwa mituke biashara utaendeva no ivinda inini ivetu kuvala gavana wa Masako Dr. Alfred Mutua unomisi mwamulo kwa atandithia kutungwa sokoni wa Masako itinawakwitha vaina ngusanisyo mbingi ivindanira mauma wa sokoni wa
malikiti masaku maitoa sokoni usu wa mavivye waloi bindani ya siasa manaumiwe sokoni wa mavivye na matungwa ingi sokoni wa masaku itungwe mavivye nundu wake yu onaitina zingi munu yukaza andu makazi yaza kaza atongo imaitu makazi yaza na andu nywe chagu kitikeza tikweti ata keza mundu aendo lika kibilani akali kazi yaza na soko athamia aeso be andu ame ningu muthamia aimanda kibila mundu umwe aime kutambwa andu ala ingi baso kwani na teteka ibetingo inoka baso koni people techniques baba kube inoka igethia mayu mombetwe ikakwata mayu meko mabangiro mayu 5 10 izo ko ya bikindu choneka kuma pu te kala muzi soko no na bingo iwengi o matuko 14 mwe 10 in ya 2018 mbe ni wota bingo ite 2019 mwe 10 ne wa bingo iwengi UNND na tandiria la mekala sokoni uni mekwelesekana wethi wa wiondu usio soko su kutungwa kisioni ki nundu wana biasala sio siende na usio kanaitina na tandiria la moka sokoni pamwe na mimaende na utala wasio. They used to pay the rent on time and all that. Sasa hakuna yani kila kitu business imeenda zero. Tunataka soko irudishwe. Tazi biashara uniende kuthea na ndi muno. Soko na ivani kuna thukuma muno kethia mundu niwe kimke maisha lakini wazisia jute kwata kindu kinini ukethia na tiketa ubwa maloni ala tosete ma kuna biashara na teja imathamite ba makathipio. Gavana mutwe tukukulia otutungie soko okwandaia Ongi enendea na tandiria nimekuya serikali ya kaunti ya Masaku ungua utongoi wake Dr. Alfred Mutua kusilamu veani wakwa ile masoko kutunga soko va mavivye ulameelesekana maundu maende na kwanangikana nume teneki ona ikuthumbinge rondu utwigikane ta siasa siaende ithie pa noti na kula na niti kuna kula ndo alata kuniye kula maendie ku twine kulwe nene na iti unama na niti kwa siati embwebe mundu wewa kiyo chandu nitaumia kiyo kitu pyo titungiwe soko bao na embwe no maloli kanatiki we muthenya witu wa soko ithie tikethia wana soko maloli makoko tuteya ba andu makoka makatuwia tiki we muthenya wa soko embwe soko maonie ta twilite ni soko ula wekwatwa utethia andu aingi va kauntini ya Masaku na UNND nimekwelesekana kuma soko wathamiwa kuma va methi tumaisila maumu Daniel Mwongela kauntini ya Masaku Mutongwe TV. Tuendea na Mauvoo ma sokoni ni kana utandithia wangu ku sokoni nini ya nguluni kwa matungulu kauntini ya Masaku ni wende na kukunika vanene kumana na thowa wangu kukuthea muno atandithia sokoni u ni mavikiana kuelesea kana soko ya nguku tayimwisioni munene nundu ona athoi ni anini sokoni na mo akoni maviasala meweta vaita ni munini Boni Mutesia na ilivoti. Atandithia lama kuna biasala wangu kusokoni munini wanguluni ulawisambuka unini ya matungulu no mandena ulikuwa ni wia na kutala wasi munene itino wa kwithwa biasala u utaendelenesa kwa ilungu yasa. Na uyahuta na wambia ni na miaka 25 ati wangu ku hata wangu kuimwete kata ingi ikasya ati na thina mwingi muno vyo lundu na izite kandi kwa kibalua mundu teitoma ati otumia kangoto lo bati kone kwa witu yu mukolya na ndaye mbwe mwe kautezi mukona mukatutethesia. Atandithia lama kunete biasala u kwa miaka mingi mese mwako na we biasala u uvalukile muno na mo nimeusaniwa ni chau kiende nundu maundu tima seangu. Ibati ita teteza angu na wiota ambia na miaka mingi. Yende takwa na miaka 25 ni bandi tanguko. Aito watu suito nini yonzamba nene. Lakini kwa bindane le mabiasala ema balukubyo. Nondo na tewa tikeno jao na ingi kayukwia mbisi tiba yutenda upromote wa biasala nondo imbaluku mathina la maende na ukuzi wa taukwati munini nondo mola uende no valucha biasala u wangu ku sokoni wanguluni mathina la mekwa mbesa yu nondo yutwa wasi ya makuwa teo tunga muzina hizi kwa biasala ithea mwema atandithia melasimika kusiokana nguku ila mathoa mesini yo ovala siende no kweti no kwithwa imwe sina mawo na ingi sikosete o chao yani kwithwa ivinda ni yumu iwe nda isi ya mawaso te no jamusi na bato naenda tu yo imwe na mathina iwe se ba gwe ile biasala kwa wathe aya
Tiyoka tiitinda kuti wethe ationa kindu. Mbeza ila ti capital itu tinayo nayo. Ndia hiyo ethete kuyona nza nundu wa corona. Tienda kupulumete wethe no tekale. No biasala no yogila. Yue tandithia meya tongo imatonya kumakwata kweko na kumatethesya kukila maviasala mo kenda methiwa matonya kukila nja ukwatiwo na maithiwa na kindu kikava mivukoni yo. Yakwa niwo biasala wangu ku na nengi biasala windi muno yu wina kindu muthei ini tukulia ketha nyambo mwindini account mwithio no mwatu ichambe atone kwitha tutona kuendea na biasala witu na mbia biasala na miaka 10 wanguku na jibandu ba biasala wambate ukirite ina ndi niko umu itutethese ketha mutu no na itutambate tia mama tikwate sindu setethesia. Vilingi donyo kuma sokoni wanguluni sam kaundini ya Matungulu nitawa Mboni Mutisia.